Waiting ke friend song sengtini nalainai sini ketal job notification. Omo ke sini post office ni bagai sini gramin dak sepok ni taklai bos ni 2026 ni notification nongkor ka friend song. Ingke seng nalainai fare all details nalainai norok video fashion ID. Friend song norok registration online tai norok ni correction khajanai rok joto details ang norok no sawana. Ingkoro te kaisa ka borok multiple ba duplicate registration rok taklai dini sawa strictly prohibit khajago jago action najangnai pore nadi online registration norok khanai one time registration 31 January miya ni simino solika 14 tarik ni February ni 14 tarik jora norok online registration khaimannai inge submission khalamannani submission khlajani thingake norok 2 tarik ni simi February 2 tarik khnani simi 16 tarik February jora norok khlaimannai ingke norok online submission khaimani pore jodi kuno mistake rong hangke correction khainani norok time mannai 18 tarik tei 19 tariko ingke friends song sini ojago post tongo branch post master omongke 12000 ni simi 29380 basic starting nai ingke sini assistant branch post master ba dak sebok orke 10000 ni simi ojago 24470 jago friends song friend song sini eligibility criteria sini qualification busungnai age limit busungnai ngadi age limit ngangke to 18 ni simi 40 ST SC ngangke 5 year relation mannai 45 joratei norok o jago apply khlaimannai friend song ingke sini qualification ke norok madhyamik pass ngangke no o jago apply khaimannai madhyamik pass norok ni busur percentage je percentage kwbang bono o jago mannai friend song payment ngangke to jara unreserved candidate dok ba general candidate dok ke to 100 ingke SC ST te PWD candidate dok borok ngangke payment rana nangya buri rok bo ojago payment rana nangya norok ojago apply khaina hangpuru norok photo tai signature upload ma khainai photo nainai di ojago friends song 30 KB ni simi 100 KB ni bisingong na nangai norok ni oro ratio 4:5 rojak 320 tai 400 pixel or DPI tong friends song 72 ni simi 150 DPI nadi sini signature bahano 20 ni simi 100 KB 300 tai 120 ojago size rojak engangke pixel ar pore norok ojago DPI orbo 72 ni simi 150 DPI friends song sini notice circle ni ji ojago sini keto tirfrani hingke kokborok ba bengali subject tongnani nangnai kokborok phano bengali subject phano tongnani nangnai norongni madhyamiko friend song haike norok tirfrani bagai riman galak hingke sini tirfra notice circular sini tirfra duita division tongo kaisa hingke Agartala division te kaisa hingke Dhormanagar division hingke ni jodi Agartala division ni bisingo khobjaka hingke nang Agartala division already nang jodi ST candidate ngi tong hangke friend song ang norong kaisa budi renai ST candidate ngi tong hangke nang sudu AC tai EWS tai omhai bade norok je jaga ST ni vacancy tongo obo joto no fill up khaidi tai je jaga UR vacancy ni tongo o UR bo norok joto no fill up khaidi norok fill up khai puro bobo post ni bagai norok select na musung kang hangke UR tai ST je jaga tongo obo joto no norok select khlainai post preference khaidi hangke norok ST ni sito kwbang ni tongkha maya hangke baksa UR o norok mani thanga hangke jara STO kwbang UR o mani thanga hangke STO sini borok tesa double manani chance tongo mane UR bo manani chance tongo STO manani chance tongo hangke tesa sini borok mane ST candidate dok kwbang khlaimannai ta ingke total oro Agartala division o 50 ta vacancy arpore Dhormanagar division o 56 vacancy tongo total oro jago sini tirfrao 106 ta vacancy friend song ingke norok oboni ang PDF runai norok bojaga list tongnai nemano ingke jara madhyamik pass norok apply khaidi 18 bosor ni simi norok ni 45 year hangke norok o jago apply khlaimannai friend song ingke amangke sini post office ni GDS ni vacancy nongkhorka taklai ni bisi omo time ria sini 14 tarik norok registration khainani last 16 tarik
फाइनाल सबमिशन खालामनानै उनाव 16 तारिख जरातै के आसुनो फ्रेन्ड सं 23 जतन हायना हाय हामबाय।